amin nga character of God, isuti the best nga character tayo. Whew. Hallelujah. So, may isa, kaya't ko ay suro ka na kayo about giving. Ang power. Ang the power to heal the sick, power to perform miracles. Isurok ta giving. Because God is a generous God, kailangan rumbuan de pagka-giver na ka na tayo. First thing, haan nga na jay, desire tayo nga muna, katsi maka-receive, karkaro nga December. Di December, kumabingsan, ano nga maawat ko? Nininong ngay, nininang. Iso nga nervyos. Lagi di ado inanak na ti kasar. Ado ti inanak na iti bunyag no relihiyon. Because sikat tininong kininang no December. See? Ada ba di? Ara-aramidan ti tao? Yes. Isu nga, kay unexpectarum nga ma-receive mo. Hangada kasi ay, but it is more blessed to give than to receive. That's the teaching of Jesus. So, dapat tayo nga i-develop di pagka-generous. Generosity. Kada tayo iti agbalin nga giver. Han nga taker. This is the character of God. Oh, hallelujah. So, ti strike dito'y tithing. Okay. So, tithing. Ano ti question at the church? Even, nagdidadakal nga church, is tithing is for Christian? Is tithing is for the new covenant believers? Nagdidakasya nga Christian. Ano? Nagdidakasya nga Christian. Iti tithing. And nagudwa ti teaching ti church. Teaching the church, karaduma, no need to give tithes today. Because that is under the law. Tinaduma mat, tultuloy ti tithes. We need to give. We need to pay our tithes. Ayan mo ijay. So ayan tayo mat ito'y church. Iti Jesus, the Good Shepherd Church. Okay? You know, no maadan ka ti revelation dito'y saka ma-establish. Because contradict the teaching. Even healing, miracle, contradict. Ado ti sanan nga mang believe ti miracle. Because, tinaduma, I'm sorry, pero ti adadapenda ni John the Baptist. Nga awan kano ti inag-agasa na uray maysa. Nga din may dito'y repentance na the preaching na. Pasanda nga mo, nga ni John the Baptist, mamunyag nga bin. So nga bunyag-bunyag ta muna. Pero in-introduce na ni Jesus nga miracle working Lord. Haan nga against the miracle. In-introduce na ni Jesus nga danto natantan o kumsyak. Isunan to. Tibiliban niyo. Nawatan niyo. Ngap tinaduma na ta, hanyo na biliban to miracle. So, sinukatanda ni Jesus. Handa nga mo, kasabalin ti Jesus nga ipipreach na ijay in may. Tajay in may nga He is the same yesterday, today, and forever. He is God and He is miracle working God. So the same, kada gitoy. Kailangan makita yun na gijay.
Tado ti madisdisip, karkaro tatanga last days. Okay now, tithing. You need revelation. Because in the Bible, the tithing is older than the law. Awan pa ni Moses, adan ti tithing. So tika sa ti Bible, gospel, tinbuno na, gospel, and then, idi na-preach the gospel, kada Enoch, kada Noah, kada Jacob, Isaac, kada dumabay, idi na-preach kada kwada, iti gospel, santo, in mixina tilo, iti wilderness. Iti time ni Moses. So nga the law was given to Moses. So naunod iti law kaysa gospel. In mo na ti gospel, iti sinarigat nga maigayad ni Apo Diyos ti tataw ijay wilderness inted na ti law. And then, idin may ni Jesus, nag-entilo, nagsubli di gospel. Kasa ti istorya ti Bible. Hallelujah! So now, dito tayo nga aglalan, kasano na ito'y tithing. No day madina ti ag-tithes, kayat na ti teaching nga one tithes. Ngayon kayat na ti ag-tithes, kayat na talaga nga amun. Sino timang kayat nga mga amo? Raise your hand. So now, first, nakita tayo the tithing of Abraham. Ni Abraham, the first, na nakabanggitan ti word nga tithe. Okay, Genesis 14. 11 hanggang 20. Tapno maala tayo the istorya. Okay. Basa tayo. Kailan nyo gamin mo ti scripture? Ulit-ulitak, an ka nga dumakal di pamating awan amom ti word of God. Uray papaanom. Uray kunam nga, nabayag ka nga Christian. Nawanam amom, nga pangibatayam ti pinatim, ti pamatim, very weak. So now, verse 11. Let's read. Okay, agora kayo pause. Sinublin lang ni Abraham, sa nikwada nga intaray na gitoy nga kings. So hanga talaga nga napan nagsamsam. Makasekunan, if may sa pastor hindi nga kontra the tithes, ibig mo sabihin, magnanakaw ka para mag-tithes ka? Ba't ka nagtakaw ni Abraham? Napanalang kinamat. Dadjay ng kidnap kadalat ng samsam ti sanikwada na panasinubli. Amen. Okay. Numaawatan nyo ang at tinakaw ni Abraham, di intights na. Verse 12. Oh, kita yo? Sige, tuloy. Oh, dagijay. So nga, sinamsam na sa nikwada, apan nalang kinamat. Verse 14.
Kedorlaomer. Verse 15. Oh, kinamat na. Verse 16. Oh, kita nyo, kinamat na. Apan na sinubli. So, hala nga nagtakaw. Verse 17. Okay? Verse 18. Okay. Siputan nyo ha. Tinirumbar ka ba isa ni Melchizedek. Tinangitan ka na iti bread and wine. Verse 18. Verse 19. Okay. So makita yun dyan. He had recovered. So, ang agpaiso di magbagada, nga nagsamsam ni Abraham. Amo yung gamin, no nagdita tao kat talaga kayat nang i-deny ti may nga banag, na dyan ang agberbirok ti kumkonformi nga interpretation. Ijay dakit di nga ma-deceive. Tay interpret ni Satan nga wrong the scripture. So nga kung kunada, madika no ni ti inarabin ni Abraham ta nagsamsam sa agtights. So now, nagtights ba ni Abraham? Adan ba tilo dito'y unawan pay? Awan pay. Tilo nga rod ni Moses. Isu nga ubing ni Moses, di pa lang na'y anak, ditoy. Hallelujah. Isu nga older, dadaan, inmuno na, titayting kaysa tilo. I-note yun na dyan, or i-register yu, ijay puso yu. Amen. So now, dito nga panag-tights ni Abraham, tapno may shortcut ko, ada na picture na kini Melchizedek. Ada nakita na kini Melchizedek no apay nga nag-tights. Ada revelation na who is this Melchizedek or who Melchizedek is. Ada ti revelation na. Hanga basta Melchizedek ket nagtights. Ada nakita na kini Melchizedek nga umayto in the future. Ti shortcut na picture nan ni Jesus nga umayto nga high priest of the Most High, babaan kini Melchizedek. Iso nga nag-tights. Okay, diretso. Anya nakita ni Abraham kini Melchizedek, ni Jesus. Oh, takayo ngay. Makikita yu ba ni Jesus kini Melchizedek? Okay. Umano na kitaan tayo ni Melchizedek, King of Salem. Numapan tayo maramdama ijay Hebrews
Ta i-compare tayo ay. King of Peace, ti kayat nasa wen, ti King of Salem. Ket ti umayto nga Prince of Peace or King of Peace ni Jesus. Kararag kayo ti Revelation. Kitaan nyo gamin, uray di Old Covenant, ada pa picture na ijay idi. Nga isunod jay ti pangibat-batayan na, iti kasadang ag-serve. Kas pangarigan, anya mapicture mo, ijay tree of life, ijay Genesis. Sino ti tree of life? Ni Jesus. Hallelujah. Sino pa'y iti magpicturan tayo kay ni Jesus? Jay kaduan, the Shadrach, Meshach, and Abednego, nga kaslat tao, ijay ayan te apoy, that is Jesus. Hallelujah. Nagaduti pang kitaam. Ijay Bible, ijay Old Covenant, nga ipipresent na ni Jesus. Isu nga, aduti revelation na dyan. Anya na jay way, nga ritsi, nga biningay ni Moses, ni Jesus. He is the only way. Oh, hallelujah. Jairad, the Moses, kene Aaron, jay sa rukod nga nagbalin nga ulag, nga nagsublimanan nga sa rukod, nga nang bingay ti baybay, ni Jesus. Isu nga di Old Covenant, adu ti pang picturam kini Jesus. Jay daong ni Noah, ni Jesus. Kita nyo? Nawan revelation mo, apo di piman jay daong. Isu nga jay side, tinagaramidan dangaw tiruangan na pagsarkan, jay side mo tinaduyok kini Jesus. Harabasa. Isu nga day King of Salem, na picture ni Abraham, nga danto ti umay, nga King of Peace ni Jesus. Anya ba'y nakita ni Abraham kani Melchizedek, priest of the Most High. Hallelujah! Makita yun na dyan. Ijay verse 18 and 19. King of Salem and priest of the Most High. Letter C. Nya pa'y na-picture na. Kaya ni Melchizedek. Ni Melchizedek in bless na ni Abraham ti bread and wine. Sino ti bread? He is the bread from heaven. So nga isunati, mangpakpakan ka na tayo, so nga i-demonstrate tayo di communion. Pero, jay blood na titunay nga wine. His body is the bread. Nganuhan mo akanan, awan biyag mo nga agnanayon. Ti saan nga wamangan, itilasag ko kinuminom ti darat, awan biyag na nga agnanayon. Makikita yo, ti makaitid lang dito yung bread and wine ni Jesus. Inted na ni J. Cross. Number 4. Hallelujah. He blessed Abraham. Amen. Ket ijay panang bless na kini Abraham. Tandaan ninyo ni Abraham chapter 12, na-receive na the blessing of God. Isuna
ti bless ti Dios, ket kapututan nanto, ti kabindisyonan ti amin nga puli. Ngam apay nga in-bless ni Melchizedek manan ni Abraham. That means, ni Melchizedek is higher than Abraham. That the inferior, i-bless ti superior. Tigat ko sa wen, jay nabababa, tirangkuna, i-bless dyan nangat ngato. So nangat ngato ni Melchizedek kaysa ni Abraham nga nang receive the blessing of God. Because isuna the picture ni Jesus. Ito iti teaching ti Duma. So nga handa kayo be-bless kung nandiyo pastor. Siyak ti dapat pang i-bless ka na kayo kongregasyon. Nabababa kayong masyak. Iti interpretation na ijay. Pero maybe, kasjay. Pero kanyak, no, God bless you, pastor. No, kunada ka, thank you. Kunaklata mo ta. I am blessed already. Amen. Ang na kayo tayo may bless kanyak. Siyak tayo may bless ka na kayo. Di na mo mga gadadan, pastor kasjay. So nga no, district overseer, kat pastora ka resident, ang ko'y be-bless, ti pastor me. Ta iso namang i-bless ka niyak. That's their teaching. Pero naala na jay kene Melchizedek, kene Abraham. Nga nangato ni Abraham. Ngam nangat-ngato pa'y gayam ni Melchizedek. Ta iso na ti representative ni Jesus at that time. Are you getting something? So, and then, in the verse 20, hindi na i-reveal, nakita ni Abraham diyay, into na ti tithes na. Nag-tithes kay Melchizedek. Hanga ba sa tithes ni Abraham? Nawan na picture na kay Melchizedek. Nakita na ti rupa ni Kristo or ti kina-Kristo ni Kristo kay Melchizedek iso nga nag-tithes. So at the revelation na ti may papan ni Jesus ag-tithes. Ti awan revelation na so di hangag ta-tithes. Kayat ni Lord nga baliwan. Nga numangagyo ti tithes. Rumwar ti glory of God. Ichero pro payo. Hallelujah. Amen. Amoyo nga min, no aramidan tayo na ito agflow the blessing ni Abraham ka na tayo. Tada tayo tinang tawid. Diba in surok na di na palabas Sunday? Ngayon, tiket ko isuro, nga may isa, tinamati pa'y kin ni Abraham nag-tithes. Iso mabindisyonan mo't, chay mamati akas kin ni Abraham. Ngam uray namati kamat, di kamat agbyag akas di biyag na, idinamati kurang. That's my point. Natawid ko ti blessing ni Abraham. Ti ugali na ngay. Natawid mo ba? Ti nag-change kanya na dinamati? Wow. Hallelujah! So nagidyan, transfer tayo ka ni Jacob. Ni Jacob mat, Genesis mat lang. Kay suray to ti apo ni Abraham. So da, apo na. Amen. Okay. Nag-apo, titer mo ti apo na. I believe nga uray na isak titer. Okay. Genesis 28,
11 to 22. At idugma na day. Yung tapno maawatan tayo. Okay? 28, 11 to 22. Adamat revelation ni Jacob. So nga nag-tights. So nga the revelation na kini Jesus ag-tights nga ag-tights. Dito yung area. 28 verse 11. Basa. Okay? Nag-rest. Ket, nangala isuna iti, batu. Kita mo ti pungan na piman, batu. Dayta, tagbungan. Batu, ti binirok na nga impungan na. Tuloy. Pause. Iti verse 12, nagtagtaginap. Ngayon nagtagtaginap na. Stairway to heaven. Anya da stairway to heaven. Ag-agdan. Manipod ijay pinunganan nga bato, ingana ijay langit. Amen. Ket anya ti magmag na ijay. Angels of God. Going up and down. So, pagpagnaante ang hell nga bumaba, gumato. Di stairway to heaven. Masabala niya kanta nga, stairway to heaven ha. Baka kunayo, Christian kinsungayam di ay. Sabala di ay. Okay, verse 13. Okay. Ayan ti ada je top. The Lord ti ada ijay. Tuloy. 14. Kita nyo manan, tin promise na kini Abraham, nga all families of the earth will be blessed through you, na itedmat kini Jacob. Nawatan niyo? Ket na ito'y, all families of the earth, insursurok ka na kayo, inbaga ni Apo Diyos kini Abraham, sino na ito'y, napakabindisyonan ti aming nga pamilya dito'y lubong. Ni Jesus, Galatia 3:16. Amen. Okay, so na-picture nga dagos ni Jacob. Nga ni Jesus, ti matuktukoy ijay. Adan ti muna nga umayto pakabindisyonan ti aming nga puli. Pero tuloy. 15. Kita nyo? Handa ka panahon, hingga na nga aming nga promise na kika, may patungpal. Hallelujah. Praise God. 16. Binmangunan. Anong natagtaginap na ito Nariingan. Verse 17. Okay, so makita yo, tay lugar nga di jay, adagayam ni Apo Diyos. Verse 18.
Inanuintara na pa iti oil. So nga datayo aramidan tayo diay. Next. So niya panagan na ijay. Bethel. Baka ado ti Bethel ito, hanyo pa yung mo. Bethel, house of God. Baka Bethel, kung nakunayo ko, hanyo mo, house of God, tiga na saon. Okay? Sa lugar, nawagan na nga, house of God. Hallelujah. Kita nyo ito revelation ha. Nawan revelation nyo, ay nako, tiyawan revelation na mapukaw. Nawatan nyo. Nawan revelation mo nga may, ang mamaawatan ti gospel, because only true revelation nga maawatan. Okay, verse 20. Okay, so natigad ko. 22. Okay. So ano yung revelation mat ni Jacob? Inanak ti sa magmamano. Number 1 is stairway to heaven. The stairway to heaven is the new covenant ni Jesus. John 1:51. Let's read that verse. Listen carefully. Ang ano teaching kat medyo may ito yum agan ka. Masapol artarkol sa kagtarimaan. Tarimaan ka ti teaching, ta iso ti work out the Holy Ghost idebiyag mo. Okay. John 1:51. Read it. Then he said, I tell you the truth. You will all see heaven open, the angels of God going up and down the sun on the one who is the stairway between heaven and earth. Okay, nyo? In-claim ni Jesus, kay suna di stairway to heaven. Nga bumabaan, kinumatuan ti angel, kini Nathaniel. Amen. So that's the revelation of Jacob. Na picture na nga danto dalan nga mapan ni dyan langit. The only way, Jesus. Sakbay nga agtights. Iso no makitam nga ni Jesus, the stairway to heaven. May sulat ti rason nga bumabati angel ken ka. No kailangam, ti batalyon nga angel, bumabada in Jesus' name. To help you. Arabahaya. Iso nga, nagtights. Number 2, apay, nga nagtights. The offspring na nga pakabindisyonan ti amin nga puli isumanan ni Jesus. The Galatians chapter 3 na kunak verse 16 ni Jesus Christ lang ti anak ni Abraham nga naibaga anak ni Abraham nga isumat laang jay offspring ni Jacob. Amen. So ano kita nyo? Ni Abraham, putot na ni Isaac. Putot ni Isaac, ni Jacob. Santo ni Jesus. Mapakabindisyonan, ti amin nga puli. Iso nga na inawat mo ni Jesus, awatom kuma, nga daking kajay blessing, nga na-promise, kaya ni Abraham, kaya ni Jacob. Iso nga agtights ka.
taadan ken ka, jay pakabindisyonan ti amin nga puli. Hanggang agta-tithes, tapno mabindisyonan ka. Under the law di ay, agta-tithes ka ta, adakin ka jay blessing nga Jesus. Itata, wala ti kontradiki dyan. So nga nag-tithes jay blessing na Abraham, ag-flow, takin nakargam. Ngam no hanggang agta-tithes, naka-close. Kasla pusit, ti danom. Kinakargam niya danom, ngam saan nga maibubuhos. Amoy nabibindisyonan kayo. Ngam uray, kita nyo, no hanggang agta-tithes, hanggang giver, ada timi malapadan ijay, nga saan nga agmaterialize. Nabibindisyonan ka, ngam no ikakaamot ang iwat mo, nga hanggang ikan confess, ada tinaam nga blessing iti unag. Hay! Harabasa ka. So nga, di ba baga kakaasi na the blessing ni Jesus iti unag mo. Di saan na nga i-release ti giving na, adu ti haan ngag-materialize nga promise of God ken ka. Di hangag worship. Kaya wan nararamidin na. Nga namati laeng. So naragsak kayo, tani borsa dito ta napuno doon dyan, building. Nga ado tagtartrabaho kami. Ado ti giver. Ado ti titer. Apay adaya di ay. Awan agarahian ate usaran tayo na awan. So nga na-enjoy tayo. Amoyo dagiti tighter nga congregation, wano church, iso na tinararang ay dito'y earth na church. Tay saan nga tighter, so that agsolsolit sit. So pinagsusulisit manen taadot kandidato. Pero hantayo pa nga aramidan dadjay, taan biblical. Isu nga nagaya masuli-sulisit, ilislistada dadjay. No nangabak da, andamot laeng. Apo magkawin di ba, Pastor? Kita ko solicitation. Ay apo solicitan na ti mayor, vice mayor, kagawad, kana kapitan. In the mighty name of Jesus, nagiging Spirit. Mangibabain ti kingdom of God. So nga kasta pa nagkita ti politician, ti papastor. But now, ano nga mabalin, isu dati umayag pa-advise. Anda kami usaran nga campaign manager. Because ni Jesus, TV preach me, not them. So nga dati politician dito don't expect me. Nga mga campaign ken ka, nakaskin ni Jesus. Ibotos yu matignay kayo, kunak, ang kuma garantian. No ni Jesus, garantisado. Ngamno politician, nagbabago. Mahirap. Kat mayatan inbutos yu, kat pinasiminto na jay abay ti agdan yu, praise God. Amen. Oh, are you getting something? Okay, stairway to heaven. And isuda ti makabindisyon ti aming nga puli, nakita na diyan. And house of God. Isu ti ayan ti pag-worshipan. Tadaanan nyo, ijay under the law, ijay house of God, ipanday ti tithes na ijay. Katay ba to, nga house of God,
iso ni Jesus. Pagkitagdaman naman. And, kani Apo Diyos na nga na-receive, ti amin nga blessing na. Amin nga itad mo kanyak, binigbig na, nga ti blessing na gapu ken the Lord. Amin nga itad mo kanyak, itad ko ti tithes na king ka. Sino ka na kayo? Tada na-receive na, nga kunayo nga hanga ng taod kini Apo Diyos. Baka kunayo, di bado yo. Hanga nagapu kini Apo Diyos. Yakan kanan nyo, inumon nyo. Di ba nagapu amin kini Apo Diyos, bigbigbigan tayo de. Nabigbigbigan de, kas kini Jacob, then give your tithes. Because sinang create amin ni Jai is Jesus. Because by the word, na create amin, and He is the word. Hallelujah. So now, mapantayon, in the Hebrews, chapter 7, ito yung makita. In the Hebrews chapter 7, ito yung makita pa nang explain ni Paul ti tithing ti New Testament. Ngayon ti New Testament, nga dajay, verse 3, ti Hebrews chapter 7. Ni Jesus, ti successor ni Melchizedek. Hallelujah. Mapantayon, ijay. Panaka-explain na ijay new. No apay nga the tithing tata. Because ni Melchizedek nga nagtitsan ni Abraham isugayam ni Jesus. Yes, read. Pero kita on verse 1. Chapter 7, Hebrews. Sige. Let's read. Okay. Verse 2. Okay na nyo. Ni Jesus ito eh. Amen? Verse 3. Or resembling the Son of God. Awan ti inana kin amana. Nakakita ka mo ti tao nga kasya. Ta picture na ni Jesus. Hallelujah. So nadjay ni Melchizedek nga resembling the Son of God. Amen. So nga ni Abraham pa'y sensitive in the spirit na picture na pa'y diyay. Nakita na pa'y diyay kini Melchizedek iso nga nag-tithes. Ni Jesus sinag-tithes sana. Hanga ni Melchizedek nga talaga. Ni Jesus. Sino din nag-tithes sana? Ni Jesus. Okay. Ano abay? King of Salem, King of Peace, ni Jesus amin nagyay. Hallelujah. Nyapay, in bless ni Melchizedek. Sino mat nang i-bless ka na tayo? Ni Jesus. John 1:16. Grace. Inawat tayo ti blessing. Amen. Ni Jacob, in pagkitak na tayo, stairway to heaven, John 1:51, house of God, ni Jesus tatan, iti mangayaywan ti house of God. Hebrews 10:21. Second to the last verse.
Maybe ada series na rin. Okay? Let's read. 10:21. So at the house of God, ti mga aywan idi, ket idi under the law ni Moses. So agtatights da iday. Awatan niyo. Pero ti mga aywan tata the house of God is Jesus. Datayo. Datayo ti house of God. Datayon ti temple. Hallelujah! Okay, Hebrews 10:21. Okay tayo. So nanti, tagaywan iti house of God. 1 Timothy chapter 3:15. Okay, let's read. So, household of God, King James, house of God. Ano the house of God? Church. Na tayo ti living si bibiyag nga house of God. Sinun ti agbanbantay, agayaywan ni Jesus. Ngamapay nga ibagbagan ni ti kaduan nga nag-change awanan na ikat kano ti tithing i the New Testament. Haan nga talaga na ikat, nag-change. Ti under the law, ken the jay gospel, nag-change. Amen. Ta, nag-take over the gospel matlang. Mapantayo ijay, Hebrews 7, verse 12. Ito yung nga nag-change. Han nga nag-change ti tithing. Tiket ko asawan, ha nga na-idap. Ti nag-change priesthood. Tige verse 12. Okay, tanyo. Ano ti nag-change? Priesthood. Han nga tahits ti nag-change? Ti nag-change priesthood ken law. Ti explain, ti nag-isurat ti Hebrews, isu nga idi, ti mang-receive ti tithes, papadi nga matmatay under the priesthood of Aaron. Basahan nyo the whole chapter, ti chapter 7. Ni Aaron idi ti high priest under the law. Pero gospel ni Melchizedek. Tinagtaytsan ni Abraham haan nga ni Aaron ni Melchizedek. Amen? Now, ti pagtataytsan ti Israel idi the Levi ni Aaron. Ngam di in may manan ti gospel nga nag-change manan ti priesthood ni Aaron, nag-change ti law. So nag-change manan ti panag-tithes takin ni Jesusen nga ag-tithes ti tao. Jay saanen nga matmatay ti pag-tithsan. So nag-get itet kayo ti tithes yo, not because of me. Ag-tithes tayo piman, takakaasin ni pastor, tapno ba fulfill ti vision ni pastor, ti pagtataysan niyo ni Melchizedek, nga niyo nga Melchizedek, ni Jesus. So nag-change ti priesthood ken law. Haan nga nag-stop ti tahiting, ta nagtultuloy ken ni Jesus nga haan nga matmatay. Kaya yung ay proof po ka na kayo. Hebrews 7 verse 8. So nga nagiging mang bali-balikog ti word of God. So batan dan to ay natay pa kitindi na duma.
Ajay, agbibinagada, matay, tagpipreach, tirong. Narigat na kikinas jay. Bayama, ni Hapo Diyos timang judge. Hangad na tayo. Kitaan nyo ni Pastor Kibuloy, isulat ay kadakalanto patpatakder nga arena ti the whole world. Abba ka na jay arena ti Iglesia ni Cristo. Kaya jay arena ijay Japan. Madaman nga ay patpatakder ni Kibuloy, 13 billion ti worth na. Tighter pi man nagyay. Ang kumatkit di nga tap-tapatan pa di. Naman niya matinted ni Lord ka na tayo. So matilipasan tayo. But, no, the JP man, ayo, kunak ka talaga. Kunak ka, thank you Lord. No, sikati makararami di jay. Isimpam di preaching na kung kunak lang. Ni Jesus ka talaga kung kunak ka jay. Dahil lang ti kararag kun, wala akong magagawa eh. Sunod lang ti Pilipino nga preacher nga naka-aeroplano. Naka-helicopter. Nagigay sumanaupi man, awan ti uray helicopter nga grakrakaya. So, on way baga ba? Kasam ti kargaan na 75,000 people. Ni Joel Austin lang, bakit 30,000? Oh, Iglesia ni Cristo kat mga 45 sa lang. Ijay Japan kat 60 plus. Ni Kibuloy 75. Kat malpasen. At nga year 2022, malpas na diyay. Sabay may angat na ta Pilipinas ijay. At dati kulto, uray kunukunada, ije Pilipinas, nga preacher, kaka nagpatakder ti dakkel nga building, praise God, ang latak-lata ti Pilipinas. For me, bahala si Lord. Tigi kararag ko kanya na, simpam ti biyag na. Day, talaga nga preaching nga ni Jesus, ti maidayaw. Amen. Nga iso na nga talaga ti anak. Nga pakaisalakanan. Dahil lang ti kararag ko. Hanga di kung conforme. Ibagsak mo. Hanga kasi. Amen. Wala. Apay natal na kayo. So nga ti tighter nga congregation, rumangay. Rumang IJ congregation, rumang IJ church. Kat no rumang IT church, ring, kampana dayta ti the whole world. Kita nyo, nagkampana idi napno da jay sports complex. Kat basit lang dayay. Ang nagkampana na gajay, niluto yu, jay kaadon ti tao. Jay luglugan yu nga nakaparaparada. Pupiman Madakano ti may sa church na nakita. Talaga piman permi piman. Kasyay. Kayat chupay nga kasyay. Next, Convention Center. Itadyo, titaycho. Amen. Ito yan. Okay, sige, let's read. Verse 8. Okay. Sino? Ti saan nga matmatay nga priest? Ni Jesus.
Tan ni Melchizedek awanan. Apay nga awanan ni Melchizedek? Tatangag parang. Tanagparangan ni Jesus. Inintroduce na lang ni Jesus. Hallelujah. Isungan ni Abraham, ti dapat kanya na pa'y nga umawat ti tithes, ti saan nga matmatay. Amen. Kat awan ti high priest, tatangahaan nga matmatay. Ni Jesus Christ lang. So nga ag-tithes kayo kini Jesus. Klaro ba? Okay. I believe I have the Holy Ghost. Nga nangisuro ka na kayo. Titoy. So, ti tithes ba para Kristyano? Yes. Tadyay hit tayo or ti magta-tithes tayo? Ni Jesus. Tithing ba? Ket under the law? No. Shh. Amen. Tithing ba nag-end? No. Nag-change. So na kayo hindi agta-tithes under the law, ag-tithes kayo under grace. By faith, in Jesus Christ, nahanap at matay. Woo! Ngam jay blessing jay law, nga panag-tithes, sakop that jay blessing nga adaki ni Jesus. Tanay Jesus, tinang ala amin jay, so nga blessing under the law, nagupugup kini Jesus, na sum up. So nga jay ma-open the heaven, ni Jesus ang timang open. Hallelujah! Deti urnos na diyay. Tapnohan kayo nga maulaw. Ibagam niya kabay mo, kasjay gayam. Amen? Okay. I believe nga nalawag na dyan.